Ndagira ngo nongere mbabwire ko umwuka mubi hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi ukomeje gututumba nyuma y'ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yavugaga ageza ku banyarwanda risoza umwaka wa 2025. Uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi nawe yavuze amagambo akomeye cyane aganisha ku kuba u Burundi bukomeje kugenda bushotora igihugu cy'u Rwanda mu buryo bukomeye cyane. Abantu baribaza uyu mwuka mubi uzahoshwa nande, bizagenda bite? Ese iyi ntambara y'u Rwanda n'u Burundi yaba ishoboka? Bishobora gutangira ari intambara y'amagambo ariko mu by'ukuri ejo ugasanga bibaye intambara y'amasasu. U Rwanda ruriteguye, igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye nawe avuga ko biteguye, ariko ubwo bari bwose ukurikije imvugo ze bigaragara ko atinya igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero mbere gato yuko twinjira ku itangazo rimaze gushyirwaho umukono na Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma y'ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame, iyi tangazo gashoza ntambara ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ku byemezo bitunguranye kandi biteye ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuba agenda afata. Mwibuke ko ku itariki ya 4 ukwezi kwa 12 ukwezi dusoje n'umwaka dusoje yari Washington DC, yari yatumiwe na Perezida Donald Trump, nawe yagombaga kuba nk'umuhamya ugomba kureba icyo amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo agomba kuzashikaho. Bibutsa ko igihugu cy'u Burundi gifite ingabo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ni ingabo zimaze igihe kitari gito zirwana na M23 kubwo amasezerano y'ibihugu byombi byagiranye, Perezida Felix Tshisekedi yaba ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi. Ingingo itarigeze yishimirwa n'igihugu cy'u Rwanda bitewe n'uko u Rwanda hari abo umuntu yakwita ngo ni umutwe w'iterabwoba. Ntagarwa ngo ntabo umuntu yakwita, ni umutwe w'iterabwoba usanzwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, ni FDLR. Rero wagiye wifatanya n'izi ngabo z'u Burundi mu guhangana n'uyu mutwe wa M23. Binavuga ko ubwo M23 yafataga umujyi wa Uvira, abarwanyi ba FDLR bagiye bahungira ku butaka bw'u Burundi ndetse bahabwa icumbi n'igihugu cy'u Burundi. Urundi bushinja u Rwanda ko u Rwanda rwarashe ibisasu ku butaka bw'u Burundi, birego u Rwanda rwahakanye, ahubwo u Rwanda rukavuga ko muri iyo mirwano ubwo M23 yafataga ibice bitandukanye iri hariya za Kamanyora, u Burundi bwaje kurasa ibisasu bikomeye cyane muri za Kamanyora. Hanyuma ibyo bisasu biza no kugwa ku butaka bw'u Rwanda, biza no gutuma abatari bake b'abarundi bahungira mu burengerazuba bw'u Rwanda ariya mu karere ka Rusizi, bahabwa icumbi mu nkambi ya Nyarushishi. Mbere gato yuko rero tugaruka kuri iryo tangazo rimaze gushyirwa mu kona Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi, tangazo gashoza ntambara, reka mbanze baye inshamake y'andi makuru mu buryo bwihuse, hanyuma tune kuganira kuri aya magambo akomeye cyane. Ruciye mu gihugu cya Uganda, mbabwire ko Perezida wa Uganda yabujije polisi y'iki gihugu gukoresha inkoni nk'uburyo bwo guhana cyangwa guca intege abarenga ku mategeko. Iki cyemezo cya Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ni kimwe mu bikubiye mu ijambo risoza umwaka wa 2025 yagejeje ku banya-Uganda mu ijoro ryo ku 2031 Ukuboza 2025. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yibukije ko mu gihe Uganda yitegura amatora y'umukuru w'igihugu nta ufite uburenganzira bwo kubuza abaturage umudendezo wabo. Ati abanyabyaha batavuga rumwe n'ubutegetsi bakwiriye guhagarika gutera ubwoba abanya-Uganda, nta burenganzira bafite bwo gutera ubwoba munya-Uganda. Kubw'ibyo abanya-Uganda muzasohoke mujye gutora, nta numwe uzabatera ubwoba cyangwa ngo bahungabanye umutekano wanyu. Uzabigerageza wese azabyicuza kandi ibye bizarangira nabi. Mu bikorwa byo kwiyamamaza bimaze iminsi, polisi ya Uganda yagiye igaragara kenshi cyane ikubita abashyigikiye Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye nka Bobi Wine, utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, babaga bateje akavuyo. Museveni yavuze ko polisi ikwiriye guhagarika gukubita abantu inkoni, ahubwo igakoresha ubundi buryo burimo n'imyuka iryana mu maso. Ati ku bijyanye n'uburyo polisi ikoresha, namaganye igikorwa cyo gukubita inkoni abarenga ku mategeko ku isi. Polisi irabikora ikoresheje indembo, ariko ndabyanze, bigomba guhagarara. Abarimu n'ababyeyi badukubise, ariko ni uburyo budatanga umusaruro. Ariko ku rundi ruhande gukoresha imyuka iryana mu maso kubigaragambya biremewe kandi ntibyica, ni byiza kurusha gukoresha amasasu. Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu cya Uganda atangaje ibi mu gihe hirya no hino muri Uganda hakomeje kugaragara abapolisi bahangana bateza akavuyo mu bikorwa byo kwiyamamaza kwabatanye ku mwanya umukuru w'igihugu. UBC ni ukuvuga televiziyo, ni ukuvuga ngo ni igitangazamakuru cya leta cya Uganda, bagize ati Perezida Yoweri Kaguta Museveni, I reject the practice of canning lawbreakers. The police should use non-lethal methods such as tear gas more carefully, ensuring bystanders are at a safe distance before
deployment nk'uko yagiye bivuga ni perezida we Kaguta Museveni w'igihugu cya Uganda. Hanyuma mu yandi makuru kugira ngo tuye ku nkuru yacu, iyi ni inkuru nayo yari imaze iminsi igaruka mu bitangazamakuru cyane, babwira ko uyu ni Anthony Joshua yavuye mu bitaro. Nigeria yemeje ko umukinnyi ukomeye cyane w'iteramakofe witwa Anthony Joshua uherutse kujyanwa mu bitaro nyuma yo kurokoka impanuka yaguyemo inshuti ze ebyiri yatashye mu rukerera rwo kuri wa kane tariki ya mbere Mutarama 2026 nibwo umunyamakuru akaba n'umuyobozi ushinzwe itangazamakuru muri Minisiteri y'itumanaho muri Nigeria witwa Benga Omotoso yemeje amakuru yuko uyu mugabo yavuye mu bitaro bya Lagon Hospital Ikoyi yararwariyemo. Yagize ati leta ya Lagos ndetse n'iya Ogun zikomeje kwifatanya n'imiryango y'abari abasore bitabye Imana aribo Latif Ayodele ndetse na Sina Gami baguye mu manuka yarimo na Anthony Joshua kwa 29/25. Turasaba Imana gukomeza kubaha iruhuko ridashira. Anthony Joshua yamaze gusezererwa mu bitaro muri mugoroba nubwo umutima we uremereye cyane uzuye amarangamutima kubera kubura inshuti ze za hafi ebyiri, azakomeza kwitabwaho ari mu rugo. Uyu mugabo yongeyeho ko Anthony na nyina bagiye no mu kiriyo cy'abaguye mu mpanuka cyabaye mu ijoro ryatambutse. Uyu Mwongereza w'imyaka 36 uvuka muri Nigeria amaze iminsi mu biruhuko nyuma yo kugirana umukino ukomeye na Jack Ball wabaye tariki ya 19 Ukuboza 2025. Akaba rero yavuye mu bitaro aza gusubira iwe mu rugo mu buzima busanzwe nyine. Hanyuma reka tugaruke rero kuri ya nkuru mabwire ko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi yongeye gushotora igihugu cy'u Rwanda mu buryo bukomeye cyane. Uyu mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi yongeye kumvikana yiko mu Rwanda arushinja umugambi wo gushaka gutera igihugu cye no gucumbikira abashaka kukigirira nabi. Ndayishimiye umaze iminsi kandi yumvikana yibasira u Rwanda yongeye kurushyira mu majwi mu ijambo risoza umwaka wa 2025 yagejeje ku Barundi tariki 31 Ukuboza ni kumuba ku munsi w'ejo kwa gatatu nijoro. Uyu mukuru w'igihugu rero yashinje u Rwanda gutera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse anashimangira ko hagati yarwo n'u Burundi hari inzika. Ati kubirebana n'u Rwanda ntitunejejwe nuko icyo gihugu kitashishikajwe n'amahoro mu karere mu gihe ibindi bihugu bikora ibishoboka byose ngo bibane neza n'ibyo bituranye bihana imbibi. Ibibera mu gihugu cy'ituranye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubikurikiranira hafi cyane ko icyo gihugu gitera Kongo dufitanye inzika kuko ari cyo gikomeza kubungabunga abicanyi bagirira Uburundi. Nakitwereka rero ko nyuma ya Kongo atari Uburundi nk'uko abo Barundi bimbura mu maro bakiri mu Rwanda n'Iburayi babyivugira. Perezida Ndayishimiye yashinje u Rwanda gutera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe ari umwe mu bahamya bitabira umuhango wo gushyira umukono ku masezerano nk'uko nabivuze hejuru y'amahoro hagati y'u Rwanda na RDC. Mu muhango wo gusinya amasezerano ndetse n'ibiganiro byabanje nta na hamwe byigeze kandi bigaragazwa ko u Rwanda rwatera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ni imvugo ikunze kwifashishwa n'abayobozi b'iki gihugu mu kwihunza ikibazo cya FC23 no gusabira u Rwanda ibihano. Nta gushidikanya ko ushingiye kuri imvugo bigaragara ko Ndayishimiye akomeje kuba mu murongo w'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, FDLR Wazalendo ndetse n'abandi bifatanyije mu rugamba rwo guhangana na AFC M23. Muri iri jambo Ndayishimiye yakomeje ashinja u Rwanda umugambi wo gushaka gutera Burundi ndetse avuga ko ibihugu byombi bitazabana neza batarahabwa abagerageje guhirika ubutegetsi muri 2015. Ati ku ruhande rwacu ntidutezuka kukuguma twegera u Rwanda ngo rutubwize ukuri icyo ruhora Burundi kugira ngo tugire ibiganiro bishakirwe umuti. Nta kirarangirika, ariko ikibabaje kandi giteye amakenga nuko nta na kimwe abayobozi b'u Rwanda batubwira cyatuma batera Burundi. Yaratangaje ibi kandi mu gihe u Rwanda rwakomeje kugaragaza ko abarundi bashakishwa mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi babiri bakiri Kigali ari impunzi zirengerwa n'itegeko mpuzamahanga. Kubw'ibyo mpamvu ntibari mu bubasha bwarwo. Ndayishimiye akomeje kandi gushinja u Rwanda kuba nyirabayazana umubano mubi u Burundi irengagije imikoranire iri hagati y'ubutegetsi bwe n'abagize umutwe wa FDLR bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'umusanzu w'ingabo ze mu migambi RDC yagiye igaragaza gukura ubutegetsi bw'u Rwanda. Migambi yagiye igira mu gukura ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, kuko ni kenshi yaba Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye abivuga ndetse na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye bigarukaho kenshi cyane. Hanyuma dukomeje turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa, makuru akomeza kugenda avugwa abari menshi cyane, ariko reka
tujye kuri iyi nkuru mbabwire ko icyizere cyimukiye integuza y'intambara iby'u Rwanda n'Uburundi rero biracyari agateranzamba. Hashize imyaka 2 umubano w'u Rwanda n'Uburundi ujemo igitotsi nyuma y'agahenge kari kamaze umwaka. Tariki ya 11 Mutarama 2024 leta y'u Burundi kandi yafashe icyemezo cyo gufunga imipaka yose yo ku butaka, isobanura ko igishingira ku kubungabunga umutekano w'igihugu. Mu Ukuboza 23 leta y'u Burundi yashinje u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara wari uherutse kugaba igitero muri zone ya Gatumba iherereye mu ntara ya Bujumbura. Abarwanyi b'uyu mutwe bateye baturutse mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Rwanda yasobanuye ko nta ihuriye na Red Tabara kandi ko n'ikimenyimenyi abarwanyi baho batanyuze ku mipaka ihuza ibihugu byombi ubwo bateraga muri Gatumba, ahubwo ko baturutse muri RDC aho ingabo z'Uburundi zari zimaze igihe kinini cyane zikorera. Ibi bisobanuro yabishingiraga ku kuba zone ya Gatumba ari igice cyo ku mupaka cyegereye igice cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo Kavimvira muri Kivu y'Amajyepfo n'ibindi byo mu kibaya cya Rusizi Ruzizi. Inkambi yaho niyo umutwe wa FNL Parpehutu wiciyemo abanyamurenge bagera kuri 36 tariki ya 13 Kanama 2024. Hanyuma buruko umutwe witwaje intwaro wa mama 23 rwa mutetsi bwa RDC warushagaho kandi kwagura ibirindiro muri Kivu y'Amajyepfo, niko leta y'u Burundi yasohoraga amatangazo iteguza ko akarere kose gashobora kubamo intambara ikomeye. Ariko ku rundi ruhande inzira y'ibiganiro yari ifunguye bigizwemo uruhare na Perezida Salva Kiir wari umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community mu ntangiriro za Nyakanga 2024. Abahagarariye ibihugu by'umuryango bahuriye mu mwiherero wo ku rwego rw'abaminisitiri wabereye muri Zanzibar. Icyo gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yaganiriye n'uwahoze ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Albert Shingiro, banzura ko ibihugu byombi bizikemurira ikibazo binyuze mu nzira y'amahoro. Tariki ya 7 Nzeri 2024 Minisitiri Nduhungirehe yatangarije ku rubuga nkoranyambaga rwa X amagambo yihumure ati abanyarwanda n'abarundi turabavandimwe kandi ubushake bwo gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi burahari. Nk'uko icyo gihe yagiye abigarukaho mu gihe nibuka ko Albert Shingiro yaganiriye na Minisitiri Olivier Nduhungirehe ndetse n'umunyamabanga wa leta icyo gihe yari General Ted James Kabarebe. Hanyuma umuriro wongeye kwaka muri Gashyantare kwa mu kwezi kwa 2025. Perezida Evariste Ndayishimiye w'Urundi wari umaze iminsi atuje yongeye kwibasira u Rwanda bikomeye yifashishije imiyoboro itandukanye arushinja umugambi wo gutera igihugu cyabo runyuze mu burasirazuba bwa RDC. Byageze muri Werurwe kwa mu kwezi kwa 2025 Ndayishimiye atangariza BBC ko niba u Rwanda rushaka gutera Burundi nabwo ruzatera Kigali. Ati ariko twebwe tubabwira ko niba bashaka kudutera Bujumbura no gutera Bujumbura baciye muri Kongo, natwe Kigali si kure duciye mu Kirundo. Muri uko kwezi intumwa z'ibihugu byombi zo mu rwego rw'umutekano zahuriye mu nama ebyiri zabereye ku mupaka ziganira uko umwuka mubi wakongera kandi guhoshwa nk'uko Minisitiri Nduhungirehe yabyemeje. Minisitiri Nduhungirehe yashingiye kuri izi nama agira ati u Rwanda n'Uburundi biri mu nzira nziza yo guhagarika ubushyamirane ndetse n'ubwumvikane mu gihe ibiganiro bikomeje hagati y'abayobozi bo mu bihugu byombi. Inama z'abashinzwe umutekano zarahagaze. Ndayishimiye yongera kandi kwibasira u Rwanda yaba ari mu nama n'abayobozi cyangwa se yasuye abaturage. Tariki ya 4 Gicurasi Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko uyu mukuru w'igihugu ariwe usubiza inyuma intambwe ziterwa. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yasohotse tariki ya 3 Nyakanga 2025 yagaragaje ko ubwo Ndayishimiye yibasiraga u Rwanda bikomeye kuva ubwo umwaka watangiraga yabiterwaga nuko abarwanyi ba mama 23 basatiraga umupaka w'u Burundi. Mu gihe Burundi bwari bukomeje kandi gushinja u Rwanda gufasha Red Tabara, bwakoze ibishoboka byose buhuza uyu mutwe n'abagerageje guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza muri Gicurasi 2015 bahungira i Kigali. Ndayishimiye yavuze ko afite amakuru ahamya ko abarwanyi b'uyu mutwe batorezwa mu Rwanda kandi ko mu bayobozi bawo harimo n'abagerageje coup d'etat yapfubye mu myaka 10 ishize barimo na General Major Godfrey Niyombare, naho Burundi bwahereye bwongera kandi gusaba u Rwanda ko rubwohereza aba bantu. Ati n'abandi babushinja kugira uruhare muri coup d'etat barimo basivili abenshi basigaye baba mu gihugu cy'Ubirigi mu bihugu by'Uburayi nk'Ubirigi. Bisobanura leta y'u Rwanda yahaye Burundi kandi byahindutse abarundi bashakishwa bakiri Kigali impunzi zirengerwa n'itegeko mpuzamahanga. Kubw'iyo mpamvu ntibari mu bubasha bwarwo. Leta y'u Burundi rero yasobanuye ko mu gihe u Rwanda rwashyikiriza abagerageje gukora coup d'etat yahita ifungura imipaka, abaturage bakongera kandi bagaharanira
bagahirana bakagendana bakoresha inzira zo ku butaka. Muri Kanama 2025 umunyamabanga mukuru ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi Reverend Kuriyo yagize ati nibavuge bati inkozi z'ikibi zanyu zose turazizanye muri ko leta itabyiga dufite urutonde nibarangira tuzahita dufungura. Mu ntangiriro z'Ukuboza 2025 abarwanyi ba 23 bahanganiye bikomeye n'ingabo z'u Burundi izaro de Wazalendo n'umutwe terabwo FDL mu bice byo muri teritwari ya Uvira bikoze ku kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Uru rugamba rwatangiye kandi ubwo ihuriro ry'ingabo za leta RDC ryarasaga ibisasu mu bice bigenzurwa na 23 muri teritwari ya Walungu birimo centre ya Kamanyola yani imbibi na Bugarama mu Rwanda na centre ya Kaziba bikica abaturage benshi abandi bagahunga. Abarwanyi ba 23 kandi bambuye ingabo z'u Burundi n'indi mitwe bikorana ibice byinshi cyane byo muri Uvira birimo Katogota, Barika, Ruvungi, Sange, Kiriba n'umujyi wa Uvira begera kurushaho kandi umupaka w'u Burundi ari nabwo bwandi bwahise bufunga umupaka wa Gatumba na Vugizo ku mpamvu z'umutekano. Leta y'u Burundi yari ku gitutu cyinshi cyane yashinje u Rwanda kugira uruhare rutaziguye muri urugamba, inavuga ko rwarashe ibisasu muri Cibitoke bikomeretsa abantu bagera kuri 2. Leta y'u Rwanda yatewe twatsi birego igaragaza ko bidafite ishingiro. Abayobozi bo muri leta y'u Burundi kandi barimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Edouard Bizimana na Ambassadeur wabwo umuryango w'Abibumbye Zephyrin Maniraratanga bashinje u Rwanda gushaka gushora akarere kose mu ntambara kandi ko igihugu cyabo kizasubiza mu gihe cyaterwa. Mu gihe umwuka mubi wari ukomeje kandi gututumba, tariki ya 15 Ukuboza intumwa z'ibihugu byombi zo mu rwego rw'umutekano zahuriye mu nama ku mupaka yari igamije kuhosha iz'u Rwanda zahumurije iz'u Burundi zizimenyesha ko nta mugambi uhari wo gutera igihugu cy'abaturanyi. Nubwo u Burundi kandi bwamaze impungenge bigaragara ko Ndayishimiye gifite ingingimira kuko ubwo yaganiraga n'abashinzwe umutekano tariki ya 19 Ukuboza yavuze ko Majyaruguru hari umuturanyi mubi uhora duhigira ati kandi ko igihugu cyabo cyiteguye urugamba. Ndayishimiye yagize ati uzahirahira agatera u Burundi iyo ntambara azamenya uko ayitangiye ntazamenya uko izarangira. Icyo nabwira urota wese ashaka gutera u Burundi arahirwa atabaye asenga iyo dusenga ati naho ubundi izarangira we kuko Imana ntirenganya nkuko yagiye bivuga. Ibimenyetso bitandukanye bigaragaza ko kuva ishyaka rya CNDD-FDD ryajya ku butegetsi muri 2005 ryagiranye umubano wa hafi n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ushingiye hanini ku nyungu z'ubukungu kuko abo muri leta y'u Burundi bawufashishije kubona intwaro nawo ubaha amabuye y'agaciro ukura muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Raporo y'impuguke za Loni yasohotse tariki 23 Ugushyingo 2009 ihamya ko mu leta y'u Burundi bakoranye na FDLR harimo General Adolphe Nshimirimana wahoze ari umusirikare ukomeye cyane yarapfuye. Ambassadeur w'u Burundi muri RDC General Major Agricole Nyirabahema. Makuru ava i Bujumbura kandi ahamya ko ubwo mu Burundi hatutumbaga umwuka mubi watewe na manda ya gatatu ya Petero Nkurunziza, leta yitabaje abarwanyi ba FDLR kugira ngo bayifashe guhangana n'abari mu myigaragambyo kandi ko n'ubu harimo abafitiyo ibikorwa birimo n'ubucuruzi. Muri Kanama 2025 umunyamakuru wo mu Burundi kwa Teddy Mazina yagize ati dufite FDLR Bujumbura hari ubuhamya bw'uko FDLR yaje gutabara ubutegetsi bwa Nkurunziza ubwo ku yapfubaga FDLR yari hari ntabwo gukorana byigeze bihagarara i Bujumbura. Hari abanyarwanda bita abasivili ba FDLR baba mu Burundi kuva muri 2010 bafite amaduka menshi amafaranga bakura muri Kongo yisuka mu Burundi. Impuguke za Loni kandi zemeje ko ubwo umubano w'ibigo byombi wazambaga mu mpera za 2023 leta y'u Burundi yongera ubufatanye n'imitwe yitwaje intwaro irwanya leta y'u Rwanda. Hari inama zagiye zihuriza i Bujumbura abayobozi ba FDLR na CNRD FLN zigamije ubufatanye. Muri Kanama na Nzeri 2024 abayobozi barimo bo muri imitwe barimo Ntahunguka Pacifique uzwi nka General Omega, Lieutenant General Habimana alias Hamada, Brigadier General Hakizimana Antoine alias Jeva ndetse na Colonel Hategekimana Honoré alias Tofil bahuriye n'abasirikare bakuru b'u Burundi muri Hotel Green Village iwacu muri Kinanyana na Hotel Mwarangabo muri Kabarore. Kuva tariki kandi ya 7 kugeza tariki ya 10 Ukuboza 2025 Burundi bwakiriye abarwanyi benshi ba FDLR bahunganye n'ingabo zabwo ubwo abarwanyi ba 23 bafataga ibice byo mu kibaya cya Rusizi bakirwa mu kigo cya gisirikare cya Mwaro. Nubwo leta y'u Burundi kandi izi neza ko bafite umugambi wo kugabanya u Rwanda nta cyizere gihari cyuko izabohereza ku butaka bw'u Rwanda. Akizere rwose gihari cyuko yabohereza mu Rwanda nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Hanyuma amakuru yacu ngende ganda umusozo ati ndibaza ko nawe aho ari atanezerewe. ACP Rutikanga kuri DJ Toxic wagoze umupolisi umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yavuze ko impanuka DJ Toxic aherutse gukora ndetse ikagwamo umupolisi
yaturutse ku mahitamo mabi uyu mugabo yakoze iyo kunywa inzoga no gutwara imodoka. ACP Boniface Rutikanga bigarutseho mu kiganiro yagiranye na RBA kibanze ku myitwarire ikwiriye kuranga abantu mu mpera n'intangiriro z'umwaka, cyane ko ari iminsi irangwamo ibirori. Yavuze ko abantu bafite uburenganzira bwo kunywa ibisindisha igihe bujuje imyaka y'ubukure ndetse bakagira n'ubwo gutwara imodoka, ariko ko badashobora kubikorera rimwe. Ati ku muntu wujuje imyaka y'ubukure kunywa ibisindisha biremewe, ababasha kunywa kuko hari abatanywa. Nje ku mutekano w'umuhanda, ati ku muntu wujuje ibisabwa, ati gutwara ikinyabiziga biremewe, ikitemewe no kubikorera rimwe, kunywa ukanatwara imodoka ati biroroshye rero, ati ni amahitamo, nywa ufate umusare cyangwa se ubwire umuntu utanyoye agucyure, cyangwa se emera ko utwara ikinyabiziga ntusomeho. Ni amahitamo abiri. Ikigamijwe si ugufata abasinzi, ikigamijwe ni ukurinda umutekano w'abantu muri rusange. Kwa 21 Ukuboza 2025 polisi y'u Rwanda yatangaje ko yataye muri DJ Toxic nyuma yo kugonga umupolisi wari mu kazi agahita apfa. Impanuka yabaye mu rukera rwo kwiba 20 Ukuboza 2025 DJ Toxic ahita acika ariko aza gufatirwa mu karere ka Karongi. Abajwe kuri iki kibazo, SP Boniface Rutikanga yavuze ko impanuka yaturutse ku mahitamo mabi DJ Toxic yakoze. Ati utanze urugero rwagonze umupolisi, uriya mupolisi ntabwo bari basangiye, ariko ndibaza nawe aho ari ubu ntabwo anezerewe n'umuryango we, ntabwo wishimiye. Wenda umubajije uti wakabaye wifuza kuba uri hano, yavuga ati oya, ariko hari amahitamo yakoze atari meza. Ati yaranyoye arangije ajya mu kinyabiziga. Yakomeje avuga ko ibyabaye uyu mugabo yashoboraga kubyirinda. Ati byari bihagije ko abwira inshuti ati uyu munsi ndeba uko meze, ikinyabiziga reka ngisige hano, ntwara mu rugo nduhuke, nimbyuka ndaza mfata ikinyabiziga cyanjye, cyane ko naho yari ahari umutekano, yari gusiga ikinyabiziga akaza akagisanga nta kibazo. Ababonye iyo mpanuka babwiye ikinyamakuru Akadomo.com ko DJ Toxic yayikoze ubwo yavaga mu Kiyovu mu masaha y'urukerera amanuka umuhanda wa peyaje yihuta. Umupolisi yagonze yarahagaze hakurya y'umuhanda kubera umuvuduko mwinshi. DJ Toxic rero yisanze mu kindi gisate cy'umuhanda yurira inkengero zawo, ahari umupolisi aramugonga. Imodoka ye yakomeje kandi gukurura umupolisi mu ntera ya metero 30. Bivuga ko bishoboka ko kugira ngo iyo mpanuka ibe yananiwe kugenzura imodoka aho kugonga ibyuma bizitiye ahari gukorwa imirimo y'ubwubatsi kuri uwo muhanda, akisanga yageze umupolisi nk'uko ACP Boniface Rutikanga yakomeje kugenda abivuga. Kandi mbashimire, bifuriza komeza